Soifua manuia ai o tala o le tae awa lau Samoa Entertainment TV mai a pia. O loo whaawa o lawon tau fia vai tama i New Zealand i le taimi nei. O le whainga o vai tama Samoa le o vai i tuatu pe a mai a ona li liul ta mai titi i le umane o le wha liunga al whamsinonga. Ai o vai nei i ai i le wha mautule o tūlanga i a mautinoa o mātua e vanti eita mai ti le lei i le ini mōlianga na a fia ai wha soli tula fono. Ma whaiele home study i New Zealand, ai o le whai unga le nal whamsinonga, e fua i le sa ilinga o le ainga. E mana o mia ai foi, ona whiutana i ma New Zealand, mō le whaatau ngō fia o le nala sanga, pe a whapea whaatino e New Zealand le home study, e pe ona sauno, le office sili o le mtanga alwe ngō whamsinonga Samoa, le sunga pali i John taima le langi. O mōri mawina fo i whainga pepelo i si mātua mai New Zealand, i le pu e mai o ata pepelo i whaatino i le vaitama, mai maua umalava e whesota inga whaona po nei. Wale o toe sao fo i nā pepelo a mātua Samoa i New Zealand. O isi vaitama o le whaatino i lungo pepa, ai leo o mai mātua i Samoa e saini pepa o whanau o le ao lātou vaitama. O mātua tonu lava nā lea i ai leisi whale tonu lea na mōli mawina talui nei. I whanau na vaitama atu, ai avantu sawa ina e mātua, ma maua atua i loa i le tulafono a New Zealand, wāfua i le tau whinga lewa iei nei. E le a awhia le sitiseni o le tamaititi, wa umo na vaitama, vanga na i le toe whaafu i mai o le tamaititi i Samoa, ai tu maulava lona sitiseni New Zealand. Ua whaapopoi nei isi mō li sulu e ola mai le la mo a inga o mana o mia i lo tātua tunu. O lea e mai e o nei to ingo mo li o se mapusanga fo i lea mo a inga o lo oi tūlanga la matia o lātou whale nofo. Mai tangata wha la fuai pe o na mōli mawina nā tūlanga le manuia i vaenga o whale ata. Peita i wo o atua i nei i a onga nuuma ka le sialef sosani mai. Ale malo New Zealand i mōli i alu i le lai pe o na whailoa i le fionga le minister o whanātura male si o manga, ale vena ale le vasa nei. Sei o tātou mōli mawina ni si o soswani mai a tātou pāanga mōli whaasoina i le mamalu o le atunu. O le polo kalame sa ngā lue elu ta ngā luenga si o manga ma puna o whanātura mana pāanga mōli whaatupeina. O le whamoe moe na ia mawhai lea e le atunu o na whaongaina teknolosi. E whaongaina e le malasianga mai le lā. Papea ai o tōta la whai e whai titia e whamoe moe i le swau. O le a tele se au ngā mo le mani pui pui o le sisi o manga. E siria ma le tolu tsuru a onga, nuu ma fioanga, ai meise e kale sia o le a whamanuia ina i le nei whamoe moe. O le talo al malo e ta walatu ni tanga luenga. I au ngā nei sosani mo nuu ma fioanga i le nei vai tau. Au tātou whenga iai. Ma le tūlanga maa le ale soa o maua ona whewesia inga o taua i tūru inga o laulangi. E rea e fwoi lea wanoa e mole atuele a nganga whaustail maro nusila, mole sosoani ala le moli alu i le la. Ele ngata moli alu i le la wanga lue whaatasia ili mta ngā luenga o whaana turmasi o si o manga malo New Zealand. Ai watu e whaawau mai ai mea alo whau o ngā umo e alu i kesi mai o taota o mea ola mai le malo i sala elu. Whaustail mo malo Israelu mo tātou biogas e se fulu ma lima. Nā whaafta ia fo ele fionga le minister ia onga e ka le sia mainga i le lava papale a o tau mawhai ai le mtanga luenga e sa ilif so soani. Tala tuli loa mal whaamsinonga mawalunga na wafonga i nai le mta upu a mōli tū atua i le HRPP whai unga whai le malo le fas. E whaataitai fono ona whai pule mtangata langolango le fas i komiti a fono whaavai ai tū malo. Ma whaonga ai le lo ia a le HRPP. Mr. Harrison le tū malo whaleata lua i whaim whaataita inga. O le tū malo lea sa le aisa na pālota tele lua o lua lima, tā lue na o le tuatasi na anga wa ai tau wā. Ai ua whaataita i fono e le komiti whaafoil fono whaavai ai tū malo. Le sui langolango le whaas mō whaleata lua. Mawhina wai i le asonga fua o le whai unga ka peneta e atangi a ile i tua ingo taita inga malato whai unga whai e le tāla whea ngai mwhaapolkiki. O le isi tū malo o whalea lupo, le ana whina u fo i le loia le HRPP, sa tālo sanga fo i whai pule ia ai au tima le avai, ai o le tala al komiti whaatonu e le i tālo sanga. O le mta upul nei e le fau i le whaafonga le tunu a wā sa masani foi, o nā angia i whaatalo noanga le taitai o le malo,
ma le vasenga o tustala, ma whailo ai le fionga le pāle mia le mafu anga o lātou whai unga whai. Ai, ua whailo le loia le HRPP, le whamsinonga o popo lenga o le awalan whaatino ai, le whiriwhiringa le komiti whaafoe i tālo sanga, a lātou whai pule lena avatu whaatasi me tustite. O ta ua le whina ua le loia le HRPP, o le sono Novema lua o lua lima len whaasalala ua iawa noa. Ai whaato a whai suinga po aia inga o awa noa i le asolua ono Novema. Peta ia le ilo e whai pule nā suinga ina ua tālo sanga i lalo o ulua i aia inga. Ma whaawa wai le suenga o lem tā upu, i le whamsinonga māwalunga i lumola nā fionga le whamsin Silly Justice Perese. O lo ia mai le office o lawyer Silly tu la i mole li pālemia Benjamin Keith Mamiro Lui. Ai o le loia o tu la i mole fas o le sunga whetulanga aia, ma le fionga mangele leona sua, o lo tu la i mole atinu Wayne Fong o le Samoa wa Poto. Tala nao le tai au, tulilo mai ia tala i o vai whanua le fiafia na nei, alo Samoa Entertainment TV.